Lep pozdrav še enkrat, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v športnem parku v Kidričevem, kjer je pred nami torej še druga tekma drugega kroga lige Telemach. Obračun med Aluminijem in Olimpijo je pred nami. Videli ste za trenutek tudi to glavno tribuno tu v Kidričevem, ki je praktično zapolnjena do zadnjega kotička. Pri zaslonih pa Čelaka, ki pošilja žogo na desno stran Olimpijinega napada proti Digi. Diga za Bresta, priložnost za Olimpijo, ki vodi z 1:0, strelec pa je Durdo v 5. minuti srečanja. Hitro je Olimpija tule odprla obrambo Aluminija. Marko Brest je bil tisti, ki je podaljšal žogo pred vrata, Ivan Durdov pa se je najbolje znašel pred Lanom Jovanovićem. Blanko ima pred seboj Kodermana, Blanko izkuša s podajo, pa Ačimović za Talisona, še traja ta akcija Ljubljančanov. Brest je padel, tu seveda 11 metrovke ni bilo, zato pa Blanko v nadaljevanju za povišanje Olimpijine prednosti v 9. minuti na 2:0. Neverjetno, kaj se je dogajalo z Ljubljančani do 55. minute obračuna z andorskim Interjem in kaj se dogaja od tistega trenutka dalje. Jelenković zadevo razrešil. Brest s podajo, še ena priložnost za Olimpijo in zdaj sijajna obramba Lana Jovanovića. Olimpija skuša zdaj malce umiriti na trenutke tempo, skuša s posestjo umiriti tekmeca. Tole je nova priložnost, Brest je zadev, ampak morali bomo tudi tule počakati, ali ni šlo nemara za prepovedan položaj. Zastavica Aljaža Holtmana je sicer ostala v rokah Olimpija je z izjemo Muhamed Begovića povsem spremenila zadnjo vrsto. Jasno, da je to zadeva, ki potrebuje čas. Mateo Ačimović, sijajen prodor je bil to. Prišel je Mateo na koncu tudi do strela. Diga. Še ena priložnost za Ljubljančane. Ačimović in obramba Lana Jovanovića. Z tega kota z desne strani za Ljubljančane. To je še ena priložnost. Se mi je za hip celo že zdelo, da bo še četrta žoga končala v mreži Aluminija. Domžalah proti Radomljam, danes pa bodo slej kot prej domači ostali praznih rok. Tudi tole ni šlo v mrežo, ampak tole je bil offside, vsaj mislim tako. Ne, dosojen ni. Verjetno tole žogo ujel, ko si je prišel v pomoč iz ozadja. Kočar. Feta išče prostor za strel. Feta, samo kot bo za Aluminij. Dober strel je bil to Beharja Fete. Povsem osamljen je bil tule Koren, moral je čakati na Suleja. Sule, Blanko ga spremlja. Sule, to je nevarno. Sule strelja in tudi tole je obranil Dajčar. Jure Arsič, dejali ste pred začetkom tekme, da ste odlično analizirali nasprotnika, da pa bo potrebno biti 100-odstoten od prve sekunde. Zdelo se je, kot da je morda neka mladost, neizkušenost botrovala začetku tekme. Kako ste vi videli prvi polčas, ki je bil povsem drugačen z vaše strani kot drugi? Definitivno, moram se strinjati v celoti z vami. Zadeva je bila jasna že pred tekmo, taki, ko smo bili v začetku tekme oziroma način, na katerega smo tekmo odprli. Si ga nismo želeli, Olimpija je ekipa, ki to definitivno kaznuje, padli smo v neki psihološki moment, kjer nismo našli rešitve, v bistvu padali eden po eden
Olimpija je to izkoristila. Menim, da niti nismo danes zgubili tekme proti najmočnejši Olimpiji. Verjamem, da niso uspeli narediti nekega velikega pritiska, da smo mi bili tisti, ki smo bili nekonkretni, preveč nezbrani, preveč psihično nestabilni za izvajanje osnov in tu se je tekma prelomila. Prvi polčas brez strela proti golu, praktično nekaj blokiranih pol poskusov. Kaj ste dejali fantom med polčasom, da so potem bili v napadu veliko bolj navdahnjeni? Pa v bistvu nič posebnega. Vedeli smo, zanalizirali smo prvi polčas, faza obrambe individualno, moštveno nikakor ni bila na nivoju. Iz tega sledi tudi, da v napadu nismo bili ekipa, ki bi bila potentna. Med polčasom sem želel ekipo in posameznike resetirati, pripraviti na en dober polčas, ki nam je uspel, menim, zelo dobro in na tem bomo gradili. Dejali ste pred tekmo brez tistega, ki ga ni, pač moramo igrati. Danes ste dobili neko dodatno širino, se zdi v drugem polčasu Blodek zelo potentno v napadu, Feta se prav tako dokazal zelo motiviran. To vas veseli? Definitivno, mi smo dobili ogromno odgovorov, predvsem v drugem polčasu. Se pravim, mi bomo definitivno iskali vsako tekmo svoje priložnosti in s te tekme na nek način smo vzeli nekaj, oziroma kar nekaj stvari pozitivnih. Tako kot ste rekli, Feta, Blodek in še kdo bi se našel, ki so delali zelo korektno. Ampak se pravim, ni bila stvar posameznika, bila je stvar, da sistem ni deloval v začetku tekme in ko si enkrat v takšnem zaostanku, je potem zares težko bilo kaj pričakovati. Smo pa imeli svoje situacije in prepričan sem, da vkolikor bi pravočasno zadeli, da bi sigurno, glede na to, kar smo videli v drugem polčasu, dobili tekmo lahko tudi še potem. Mr. Simao, congratulations for the victory. You must be really, really satisfied with the first half. Your players scored 3 goals, had a lot of opportunities. How did you see the first 45 minutes? Hi. Yes, I agree. It was good. First half, very good. We scored 3. We could score more. We didn't concede one shot to the goal from our opponent, so I think it was really good. It was important for us to score soon, and we did it. So I'm happy for our first half. But of course, I have to say that I was expecting more at second half. I can understand a lot of changes in the team, players coming from the bench and managing the result. But I think we can do better our second half. But of course, congratulations to the players. It's very important to win every match. As I said before, even a friendly match is important. So one more step. Did you expect more from the substitution players because of the Europe? Maybe to show a bit more to you? No, I wasn't. It's not about the players. It's about the specific players who enter or who continue to play the second half. It's about the mentality, about the competitive, and this is about this, our mental approach to the match, because I think we could have done second half similar to the first one, and we couldn't. So I have to find why. I have to understand why, because it's not a problem, of course, but I think we could do better in second half. Blanco scored a beautiful goal today. He was criticized in the first matches, playing not in his natural position, left back. Do you see him as a left back in the future when you won't have injury problems? What can you say about that? I had the opportunity to talk about that. I don't see him as any other position besides left back. For me, he's a left back. And it's not only my decision, it's his decision, because I asked him at the beginning of our training sessions in the pre-season. I asked him, are you ready to do this? Are you willing to do this? And he said, yes. Okay, no more talks, done. So what is important today is victory and a clean sheet, and now again Europe. Now we have time, not a lot of time. Short time to think about that, but we will start to think about that from now. Adriano Blodek,
težka tekma, lahko rečemo, ne, začelo se ni po vaših željah. Vi ste dobili priložnost v drugem polčasu. Najprej morda vprašanje, kaj je trener dejal med odmorom, kako je skušal dvigniti ekipo? Pa sam nisem bil v slačilnici, tako da ne morem povedati, kaj je dejal, ampak sigurno videli smo v drugem polčasu neko drugo igro. Dvignili smo se, če bi tako začeli, bi mogoče bili tudi drugače. Tako da mislim, da nekoliko slabši začetek, ampak dober stop v igro in dober drugi polčas in mislim, da lahko na tem gradimo. No. Trener je bil samozavesten pred začetkom srečanja, dejal, Olimpijo smo odlično zanalizirali, ampak morali pa bomo biti 100% v izvajanju nalog. Kako ste pospremili svoje soigralce z roba igrišča? Najverjetneje tisti zgoden zadetek glavni razlog. Pa mogoče malo neizkušenost tudi, Olimpija vseeno izkušena ekipa, mi smo dosti novince v prvi ligi, tako da smo mogoče malo za strahom šli v obračun, ampak dobro, mislim drugo kolo, lahko gradimo na drugem polčasu. No. Ja, drugi polčas ste zdaj že drugič omenili, tudi vi ste imeli priložnost, zares ste bolje izgledali, kaj je morda manjkalo, predvsem izkušnje, mirnost v drugem polčasu, ker bi se lahko tekma še pred vašim vstopom pri tisti prvi priložnosti pa potem zapletla, če bi dosegli zadetek. Pa ja, manjka je ta en zadetek, da mogoče da dodatna krila, da bi mogoče potem lahko lovili preobrat, ampak okej. Ja, kdo drug kot Marko Brest v šumi, seveda v dresu Olimpije, odlično odigran prvi polčas, lahko rečemo, tudi z vašim zadetkom. Koliko lažje je bilo, ker ste tako vstopili v tekmo, vemo, kako je v šumi, tudi vi, seveda veste z drugega zornega kota, če ni hitrega gola, ko je ekipa v vlogi favorita. Ja, to smo si želeli, da že od začetka, od prve minute stopimo maksimalno v tekmo, to smo tudi naredili. Hvala Bogu smo hitro zadeli in odlično odigrali prvi polčas. Potem drugi polčas malce stopili s plina, ampak mislim, da na koncu zasluženo zmagali in 3 pike grejo v Ljubljano. Zdelo se je, kot da ste povezali tisti prejšnji polčas, ko ste tudi vi dobili priložnost tam v nadaljevanju v Evropi. S prvim polčasom, dejali ste, v drugem ste stopili s plina, tudi za voljo tega, ker je spet hitro tu novo dolgo potovanje, nova evropska tekma. Ja, sigurno, tako kot ste rekli, probali smo nadaljevati drugi polčas prejšnje tekme, to nam je tudi uspelo. Je pa res, da se moramo zavedati, da nas že v torek čaka nova tekma, zelo pomembna, tako da mislim, da smo z rezultatom 3-0 zelo zadovoljni. Če greva še k vašemu zadetku, odlična reakcija, prehiteli ste vratarja, bili spretnejši od branilcev, tudi ko ste utekli v prostor, niste pa želeli slaviti zadetka. Ja, prejšnji klub in moram pokazati neko spoštovanje in moram reči, da se z veseljem vračam sem nazaj, tukaj se počutim kot doma, odlično mi je igrati tu, tako da imam same pozitivne stvari za reči o Aluminiju. Z vašega zornega kota pa še zagotovo zdaj tisti prejšnji polčas v Evropi, pa današnja tekma z golom, zagotovo si želite, da začnete tekmo v Evropi v prvi postavi. Pa sigurno, mislim, da dokazujem štabu, da si želim igranja, da si želim čim večje minutaže in mislim, da to dobro kažem na igrišče.